Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wo twumva amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera nyamuneka ku ya mbere z'ukwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Birumvikana ni amakuru agezweho harebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Tugiye kuba tubapeditinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Sindi butinde ndaza gukubita mbangura nyamuneka nyemera mpite ninjirira by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira, ariko mbere yo kugira ngo ninjirire ku kibuga cy'imirwano mu mujyi wa Uvira mbanze nisurize abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, birumvikana abadukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, abo nabo tubahaye ikaze. Turaza kwirukankira mu mujyi wa Uvira rero mbabwire yuko ubu tuvugana i Uvira ibintu byamaze guhindura isura, ibintu byamaze gukomera. Icyitwa ikibuga cy'imirwano cyamaze gucurikirwa kuri FARDC ndetse isaha ku isaha 23 ishobora kuza kwisubiza umujyi wa Uvira. Ibimenyetso byamaze kugaragara ndetse n'uburyo strategike bwose bwamaze kugenda bugaragaza ko igisirikare cy'amadubu gishobora kuza kwisubiza umujyi wa Uvira. Turaza kubikomosaho tuve imuzi n'umuzingo, kuko ubu tuvugana imihanda iva Sanje yerekeza mu mujyi wa Uvira yose yamaze kuba katofu, ariko kandi nako ikijyanye by'umwihariko n'ikirere nacyo ishaka ku isaha indege ishobora kuza kugikoresha, ishobora kuza kuraswa n'igisirikare cy'amadubu. Turaza kubikomosaho tubive imuzi n'umuzingo, tubapudetinge tubabwira uko situwasiyo ihagaze, ariko kandi muraza kunyemera dusimbukire mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi, tubapudetinge tubabwira uko situwasiyo ihagaze i Fizi, naho ibintu byakaze ndetse byamaze kuba biba ibindi bindi muri Fizi. Amakuru namaze kwakira ni uko ubu tuvugana icyitwa urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera ahitwa za Mukobora ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Murabizi ko igisirikare cy'amadubu kimaze iminsi kigaruriye ibice muri teritwari ya Fizi. Turaza kubabwira imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC muri Fizi, ariko kandi tuzi no kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka muri teritwari by'umwihariko ya Fizi mu bice bya Sabaraka. Turaza kuba tubabwira imyiteguro idasanzwe ku ruhande rwa FARDC, tuvuga n'imodoka za gisirikare zirimo ziragenda zihagaragara zihetse ibikoresho. Ibi byose bikaba bigaragaza ko urugamba rushobora kuza gufata indi ntera mu bice bya za Fizi. Turaza kubyinjiramo tuve imuzi n'umuzingo, ariko kandi amasasu menshi yanumvikanye mu bice by'umujyi wa Fizi. Turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'umuzingo, tubabwira uko byifashe. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice byinshi bigiye bitandukanye muri teritwari ya Waikare. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'umuzingo. Si ibyo gusa kandi turaza no gusimbukira mu bindi bice tugende tubabwira uko situwasiyo ihagaze muri rusange, kuko hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Muraza kunyemera turebere hamwe by'umusirikare w'u Burundi by'umwihariko ukomeje kugenda ukora buri kimwe cyose kugira ngo abone pasiporo ishobora kuza kumukura ku butaka bw'u Burundi. Ibyo nabyo bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi turaza kurebera hamwe uruhare abacancuro bakomeje guteza ku mutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe akarere k'ibiyaga bigari gakomeje gushakisha amahoro arambye binyuze mu biganiro n'inzira ya diporomasi. Hari impungenge zikomeje kwiyongera ku ikoreshwa ry'abacancuro b'abanyamahanga by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Felix Tshisekedi yahisemo inzira y'intambara aho guha amahirwe y'inzira y'amahoro by'umwihariko
amahanga. Inkuru zitandukanye rero zitangaza by'umwihariko n'imbuga nkoranyambaga zigaragaza ko akarere kamaze by'umwihariko kuba akarere kisaritswe n'intambara. Abacancuro rero bakorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwari irimo FDLR, umutwe w'iterabwoba washinzwe n'abagizi ba nabi uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. U Rwanda rwatangaje kenshi ko rero gukorana na leta ya Kongo n'iyi mitwe ari ikibazo gikomeye kibangamira umutekano w'akarere muri rusange. Ikoreshwa ry'abacancuro rero rinyuranyije n'amasezerano y'imyanzuro yafatiwe u Rwanda ndetse n'i Nairobi, Washington, Doha no mu zindi gahunda z'akarere zigamije guhosha intambara binyuze mu biganiro no gusenya burundu imitwe yitwaje intwaro. Tshisekedi rero akomeje gushyira ingufu mu bya gisirikare no mu bacancuro aho gushyira imbere ibiganiro bya politike ndetse n'ubwiyunge. Nicyo kintu gikomeje kugenda kigaragara mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo anasaba ko abagize uruhare muri ibyo bikorwa bose bagomba kubiryozwa mbere y'amategeko mpuzamahanga. Ibyo si byo gusa rero, mbere yo kugira ngo tunarebere hamwe ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko zirimo ziragenda zikora, nyemera nkubwire yuko nyamuneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izashyira umukandida wayo mu matora yo guhitamo umuyobozi mukuru mu muryango w'ibimi bikoresha igifaransa mu guhangana n'umunyarwanda by'umwihariko Louise Mushikiwabo ushaka manda ye ya gatatu rero y'ukwigomya kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ni icyemezo cyo gushyigikira umukandida rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemejwe ku wa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026 mu nama y'abaminisitiri, aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yashyigikiye icyemezo cy'ubuyobozi bw'igihugu nubwo izina ry'uwo mukandida ritashyizwe ahagaragara. Iyi ntambwe igaragaza ubushake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kugira ijambo rikoma mu miyoborere y'imiryango mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo rero uzwi ku rwego mpuzamahanga ku bunararibonye bwe mu bubanyi n'amahanga no guteza imbere ururimi rw'igifaransa arashaka kongera kuyobora indi manda ye ya gatatu nyuma y'uko guhera mu mwaka w'2019 yari ayoboye. Ibi bishobora rero kuza gutuma habaho guhangana gukomeye mu matora umuyobozi mukuru w'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu 88 byo mu migabane itandukanye ikoresha igifaransa. Yashyizweho mu mwaka w'1970, ifite kandi intego yo guteza imbere ururimi rw'igifaransa, gukomeza ubufatanye by'umwihariko hagati y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa no guteza imbere by'umwihariko abaturage. Gushyira umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'igifaransa n'ubufatanye na diplomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku banyapolitike rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi.
Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Baranka. Aya makuru rero akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitiki rero uzwi cyane mu ruhando rwa politiki ni perezida w'ishyaka rya Reveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye ku butegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye. Kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya perezida Tshisekedi byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa, ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikiranira hafi bya politiki y'akarere. Mu ndoni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa nko kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'Ibujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi bindi.
Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondo ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaneho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaneho usubije inyuma by'umwihariko uruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'injira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imitwe yitwaje intwaro. Agaciro ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MLDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge n'umutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa, abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo, ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi 7, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye, by'umwihariko ngo muri intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa Muruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi hafi y'imipaka ihuza Uburundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye u Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa Muruta. Muruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo. Aya magambo rero agaragaza nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye,
aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya wayoboye u Burundi mu bihe byaranzwe n'intambara y'abenegihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Muri icyo gihe cyari gihanganye n'inyeshyamba za CNDD FDD zirwana n'ingabo za leta zari zizwi ku izina rya Force Armée Burundaise. Amateka rero agaragaza ko intambara ubutegetsi bwa Buyoya bwigeze bwitabaza inkunga za gisirikare zo hanze zirimo n'imitwe yitwaje intwaro yavugwaga ko ifite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ibintu bikaza kurangira by'umwihariko ngo igihugu cy'u Burundi